Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angay, agrik-reklamo ni Bantaur, tanatakaw ka no ti arado na. Anya? Ay. Pati arado takawan dan. Isumot imbaga na ito'y nagsabat kami. Birbirukan na nga raod. Gure ka. Sa dino tinakapukawan na. Ijay ka no bangkag na. Nagarado pa'y ka no iti malam kalman. Ngam iti agarado itay bigat. Awanan. Inalada siguro iti rabiia. Ay, daman nga ro den solbaren tayo aparikaw. Timang doktal. No asino, tinangala iti arado nila kay Bantur. Nangina nga min ti aradaw. Nangina at talaga. Papanamba daw, nakakalugong kamag. Nakagberaw iti pagsayatan. Anya nga'y apagsayatan. Ay, saan mo nasaludsudin, tuya? Ang mga numapaw ti diskarte. Anya mapaw. Ay, saan ka nadamag-adamag? Tadi mo mudlamaw, awatan ti bagbagak. Dayta, nagaburakaw ni tiroot dagiti arado anapidot ka. Hinakman mang sapol iti manggata. Tapno addaman ng kwartak. Nagapan niya, tata. Kasla naragsak ka. Ha? Ay, awan, kwarog. Papanam ka day, kwarog. Imbaw nak niyang kail. At damapan ko alaan ijay daya. Ay, imbaglaki day, tadi nakita. Sige, labsan ka pa, itataba daw. Maray, lakwan nakman. Mabitlaeng Maray. Maray. Gumatang kamot gayam. Maray. Ay, Maray. Adaman damaga. Adan sa kanutarakan niya. Anya atarakan. Tarakan nga adda di prensya na. Ay, amangan no ti apo ni Inteng ti ibagbaga, Maray. Kaslakas jayan tadakit nga rod ijay balayo apapakpakan. Ay, uray kas jay ni Boyet. Nasingpet. Nalakapay nga ibabaon. Kastayan. Katuan, Maray. Sige, Maray. Innakaw. Ay, marikwanang. Tay gatgatangal. Iyag mountain nakaw. Gatangak man papay kan sumpit. Tinapay kan anya jay maysa. Sumpit. Dayto yo. Soft drink gayam. Nay, adu mo ti kwartam. Ini kan nakakadini kapitan. Saan? Pinidot ko diya duwarayo plastik kan buti. Ay, sana siyak tinagiwara. Nagijay gimatang. Impurwak dalat taditan. Ado na pidot ko. Inlakok amin. Isuado kwaltak. Ay, nagsaya atain, baraok. Malaksid madalusam, adapay kwartam. Unana, ado kwaltak ko. Kita mo. Ado. Ay, Naggapuam aya, Boyet. Agkalkalingutan ka, mag. Nagpidot. Kan naglakwak botilya kan plastik apong. Nagpidutam ngay. Ijay asidag tersina. Kan ijay kalsada apong. Ado napidot ko. Nadagsan pa'y Ado kwartak. Isuing gatangan kayo papay kan sumpit. Daytoy ti Baguio. Ay, una yan, apo. Idulin mo, takanum to. Nabsugak pay. Saan nyo kayat apong? Kayat ko, apok. Hanggang idulin mo latan, takanum to. Anya day taboy eh. Papay, kan sumpit manong. Anya papay kan sumpit? Tinapay kan soft drink. Napan ka nung nagpidot iti bote kan plastik. Kat ano tinaglakwan na. Itid na kanyak nga rod dagita ang nabsugak pay. Iso nga imbagak nga idulin na laangan takanan nanto. Buyay, no sana kayat ni antay. Siya, kayat kao. Wan manong, bagi mon, nabsugak mat.
nanganak itay ijay tersina. Ay, kukwak nga rudan. Nagadubo nga bayabas bang kag-apong inting. Ay, alak amin tayawid ko. Ha? Nila kay badong di tumalangkyaw ijay bang kag ni apong. Apay nga ta. Ha? Naglingodak. Tapno di nak makita. Ha? Dayjay. Anya nga tati aramidan na. Ha? Inala na ti arado ni apong ko. Kat ilamang na niti kasamakan. Ay. Palsiitak. Daytoy bayabas ti balak. Palsiitak kon. Aday, sino di? Tumaraya kon. Day, apay nga umanang sab ka ba daw? Ay, adalalya to yan. Adalalya. Ayan talalya sasawam. Tingat aldaw, adalalya. Ay, adda ko naklakarutin to yan. Sa Adda. dinaw. Ijay bangkang ni Patingteng. Ay, inteng. Apay, napan ka ijay? Ay, basta. Saan mo nadamagain? Lima ba sa klaing? Apay alimabas ka ijay. Kat saan mo't nga ijay ti dalan. Nagadukit na sa lunsod mo. Kita man yung lapayag ko. Tanagsakait. Ha? Ay sus! Limabasit mag. Nananungay dayta. Ay, jak amo to yan. Jak amo, no ano ti alalya. Kasano kumasaktan na katalalya? Nagagat madyapo ko ni Kapitan Nagagat nga agpidot iti plastic kang butay. Woy, Maray. Maray awak nga ron iti dayjay nga ubeng. Dakkel tigin awak. Tatulungan nakpay nga aglinis iti arubayan. Nalakapay nga ibabaon. No asino pa'y di ibagbagada nga da diferensya na. Iso magayam tinasaya at yaramid na. Ay, naku namon, Maray. Dagiti daduma dita nga ubeng, jay la cellphone ti amuda apindutan. Di da pa'y tumulong ka dagiti dadakkel da. Kaslawam mat ita. Jak mat nakita ang nagpidot iti basura. Ay, nagpakada itay. Mapansa ka no agpasyar ije bangkag ni Inteng. Mangala ka no iti bayabas. Kaslasaan ang mabambanok anya. Win nga rod, Maray. Mapanak man ijay nagapuan nila kay badong. Anya nga tati inaramid na ijay. Dito Dito tinapanan na itay. Ha? Nagadumot ti arado dito Apay nga yung kabil nila kay badong dagiti arado dito 1, 2, 3, 4. Upat nga arado. Ay, agaukan dong nga, mabisina ka. Yes. Mangantayaw. Dahil tati ururayak. Na, Apay, mabisin ka manong? Unang raod. Sika, saan ka mabisin, buyay? Saan? Nabsugak bayabas. Nangalami ti bayabas. Ijay po na manong. Ha? Kaya't ko asawain. Sa dinaw. Di mo mo't nga mininlaw-lawag. Nangalaam, unamlaang. Isuinsungbat ko. Ijay po na. Tayjay mo't tinangalaa. ay ati un nakapay ta ubing kwaro. Nakadanon ijibagkag. Sika, di kapay napan ijay. Anya ko mati ang ramidak ijay bangkag. Ingka mo tagbayabas Tapno saan ka amabisin? Naggapo itay ni kakatumas ditaw. Naibaga na mapukpukaw kano ti arado na. Manay, nila kay ambaw. Imay-may. Kat mapukpukaw ka no mati arado na. Ay, delikado. Ay, saan tayo maawawan na ni ti parikot? Agsasarunot yung may mangibaga mapukpukaw ti arado da. Kasano nga ta doktalan no asino ti agtatakaw. Ay, masapol nga gronda kayo, kwaro. Inya pa'y ngay, kapilitan na. Mala, bagaam dagiti kakadwam, tagronda kayo. Anya ti kunam Inteng.
Ada mapukpukaw nga aradaw. Ewan, dungo. Just kimo di tangagalan o sino. Angay, Eh. kapan kami nagrunda? Anya jay runda, manong? Ay, saan mo pa yung amawatan? Agrunda, di agpag na kami. Tapno maduktalan may no asino ti agtatakaw, iti aradaw. Arado? Ada nakita nga arado iti bangkag ni Apong Inting. Inlimang nila kay Badong. Ulit naman ti bagap, buyat. Inlambag. Kanaw. Kanasinaw. Masaduta kon mang sungbat ti saludsud mo, Apong. Ha? Makaturturog akon. Sige, sagay sa akte sa lutsod ka. Sungbata mo. Dahil husto ti bagam. Wala, Apong. Basta sa gaysa, Ewan. Umuna sa lutsod, Anya tinakita mo iti bangkag. Nakakitak itado bayabas. Idikwan, nakitak nila kay Badong. Ada binagkat na nga arado. Upat din nakitak nga arado ngayon lumang na. Pinalsi itak sa aktim maray. Ay. Isurum nga raw. Ti bagbagam nga aradaw. Takadwaan na kadakwa raw. Wen, isurok. Sige pare. Awitam mamimpinsan na kita aradaw. Tadusam day ta. Ay, pare, nadagsen mo't ano maminpinsan ko nga awitan na dito aradaw. Basta! Ah. Tatakaw ka, salpag ka. Ah, Ano di ka pa'y lagunay sa plitin kay tiburaraw Sige, imatam na kita aradaw. Darasan! Tanay, nakalaya tiburaraw Ay, Tata Badong! Una yan ti aramid mo alaklakayan. Tay ubing pa'y tinakaduktal nga agtatakaw ka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Mero. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng. Aday ta. Naibuyat kon ti karga ti arinula dito'y arubayan da maribanang. Hay! Nasipngot pa'y laeng. Iso asigurado ngawan nakakita kanya. Ay pumanaw akong dito. Tapno sigurado. Sigurado. Kasta una ito asurong ni maribanang inton madamdama. Ay, Badong, umaykan, agawitan. sigurado ka? Ngawan nakakita ken ka? Wen, alakid din. Yun munday ta flashlight ta mapantan. Malang araw. Mapantan, tamang ano, dapat makakita ka na ta. Inteng, nalpas ka na nagkape. Wantong. Sige lang, agluto ka. Tasya kung ti mapanagsagan, iji arubayan. Alaman nga road, Inteng. Na. Yahaw! Umayak man makikapay! Umay kalatan dito, ikwarog. Ay? Makikapiyak man. Ala, mang timpla kalatan iti kapem. Ay, dito kan tumata na mamigat. Agyaman na kantay. Ang apay ngay. Apay? Nagangot mo ti dyan rubayan yaw. Na. Kasanaw ang nagangot ako na. Rumwar kayo ngamin tapno mapanagnagan nyo ti bagbagak. Alaman, rumwarak inton madamdama, tapon kaktiin bagam, kwarog.
Ay, ano tikat katawaam na natuyang? Awan ko araw, naragsakak lang amain. Dakasaya? Saan magit day? Kalat kayo nga na nagkatawa. Katawan mo't nakakatkatawa. Kita ngamin ati sangot ti Tersina ni Marikwanang nagrugate. Tapay ngay akasta, kagawad pa'y mga raw. Ha? Unang agpaisaw? Agkaiwara dagiti basura. Kaya't asawon day ta, asaan nga amo ni Marikwanang tagdalaws. Anya ti pagsarsaritaan nyo kinikwarog dito'y sangot ti Tersenak, Marituyang. Pagsarsaritaan mila ang dagiti wara dito'y sangot ti Tersina, Maray. Anya? Nay, awam mo't wara. Ha? Apay ngaya nagadumot ng tiwara. Nagdalusak mo ti dikalman. Kaslamot na igagara na ibulang nagitan. Ay, sana mabalinti kastoy. Ay na Maray, agdalus kamot Baak ka lang arudin kan awan anak mo. Nagrugit pa'y dito'y aglawlaw ti Tersinam. Nalabos ka mga agsasao, Mare. Nagdalusak nga ro di kalman. Kano daman ko mamaywara. Sana kastakadaw. Madlaw na igagara ti amin. Na. Yan. Inggagara na dayta. Ay, nagalastit suram ngagsagit. Wah! Sarde nga mo ni kagawad ko anang nanatuyang. Agawid ka kitnain. Ingka iluto ta ginatang mo atuyaw. Ay na. Nagmayat lakit din ayati mang sutail. Naglaka amasursuron dagiti padak ababakag. Nagkapuang ayatuyang. Ay, mabisina kon. Nagbayag ka anapan gimatang iti sardinas. Ay, kat pinaragsak ko pa'y matati bagbagik badong. Nang sutil ka manay? Of course. Nagmayat ngamin asutilan dagiti padak ababakat. Ay! Ay, kanya nga iti sumaruno apang sutil mo kadakwada. Ay, kat mang panunutak pa'y kaduan naktumanan amapan mang sutil kadagiti ko kumari ka. Ay, katawan parikot atuyang. Malangarudan. Agluto ka anta mabisina ka. Anya ti pampanunutan, close friend? Pampanunutak nga raod. No asino ti mang sutsutil kadanti banang kan kagawad ko anang. Kasida nga main. Kaslad da mangigagagara nga agiwara iti arubayan da. Kan nadadaal ka no pa'y dagiti masitas ni kagawad ko anang iti barangay hall. Una nga raod. No kaya Joe, amon tayo na sino ti mangar aramin iti kasta. Kasano ngay ko ma? Oh, diag paliiw tayaw. Uy, umayat nga agpaiso deta na panunot mao. Sige nga raod. Planuin tayo no anya ti aramidan tayaw. Agawid akaw na. Uray ta nadadaal kung tisagad kas kadadas panda kapitan. Nagapuan yaw na natuyang. Ay, aswang! Ayan niya ka matanggipaw. Apay akalat anag sao ka iti abay ka. Sursurutan na kanya. Sa anak ng aswang, nana. Kun may saan ka matasursurutan na? Naira na laang anasapak arimwar. Taadamapan ko gatangan. Ay, sus. Nakita na sa amat tinaramid ko. Ay, aging sasangit ako. Ay, kaya't nakaramusan na niya. Isuasursurutan na. Ay, Ay, pakpakawan, nana. Gita kayo man langan. Madlaw anakigtot. Ay, agawid ak manlangan. Talaga apagpongpong tutenak dagijata tao. Kasano pa'y ita ang makadalusak? Ay, dinadal da amin dagiti gamit ko dito'y balaya pagdalos. Ay, uray dagita na tao. Ay, bayan. Ag-imbestiga tayo, no asino ti sutil ang mga aramid ka dagita. Ay, mamwak lang no asinaw. Ay, agalwad at talaga kanyak dagijay. Ay, Kalma. Maabuan tayong tubat lang. No asino day ta asutil. Marikwanang, tay soft drinks mo man.
Adoy, Maray. Agyaman nak. Ay, ato'y matibayad ko. Agyaman akmat. Apay ngayon na kami suot ka ngayon may dito tersenak. Kasla nagdakkel ti parikot mo. Ay, talaga adakkel ti parikot ko, Mare. Ay, kayat ko apo mang or iti tao. Anya, apay ngay? Kasanumat nga men, adamang sutil kanyak. Umay agiwara ija arubayan, kan dinadaal na pa'y dagiti mulak. Kan itay laang, dinadaal na dagiti gamit ko apag daldalos ko. Ay, kasta aya, Maray. No kasta, agpada talaang. Amangan mat numay sala nga tao ti mga arami diti kasjay kadata. Ha, tinasaya at marikwanaan. Ikarigatan ta atakwatan no asino, wano asino dagita atatao. Naurnong mo ka dahin dagiti basura ta, badaw. Wana tuyang. Intagi belengan. Wala, uray ta si daglaang mati pangipananta. Anya nga asidag kat ijay pa'y kruseng. Na, ay, nagkapoy kan. Ibel ng talatan ijay arubayan da marikwanang kun ijay ayan da kapitan. Ha? Ay, gaya man niya. Sige nga raw. Bit-bit mo, unday ta maisa. Tasyak mo da ito'y maisa. Sagay satan, tapno nabibiit. Saan da nga ta matakwatan tararamidan ta? Saan? Danag mo na ay. Siyak ti makamaw. Ala, mapantakit din. Tanay, aglawag tun inton madamdama. Mapantan tapno siguradong awan makakita kadata. Pusbrain, nagsapat ang agpaliiw. Adda nga ta mapaliiw ta? Ata, basta nagpaliw talata. Ha? Damot tatabadong kan nanatuyang dagijay. Ni, damot bit-bit da. Mapandansa mo tag basura. Ngam, apay ngay asimyasi da iti dalan. Oh, kita mo? Agturong ni nanatuyang iti balay da kapitan. Unyag paisaw. Kat ni mo tatabadong. O kita umaw, agturong mat iti tersina ni kagawad ko anang. Numapandagi belang iti basura. Nalawag nga raud, nga isuda ti mangibelbelang iti basura iti arubayan daan ti banang kan kagawad ko anang. Oh, dayjayan ni tatabadong. Imbati nang agpay so ti basura da iti sango ti tersina ni kagawad ko anang. Hay! Oh, imbukbuk na pa'y katnay. Naiwaran. Sigurado mo't nga imbukbok ni nanatuyang ti imot na basura, ijay arubayan da anggal kao. Masapol ang maamuan ni Kapitan dayto. Ano? Puno ka di dagita nga ibagbagayo? Kwaraw? Violet? Unang kail, nakita mi ti inaramid dagi nga agasawa. Ay, unay dagi jay at taon. Maya ti isam ni nanatuyang. Idi na idiso na ti basura nga imot na. Nagpadahanda nga agasawa. Unay mo tagijayan, takas ladala ubeng. Nakarkaro da pa'y angam ubeng. Imbag pa'y ti ubeng tadda kabutang da. Isuda nga Ala, ingkay ayaban ida. Masapol nga agpalawag da kadatayaw. Nagruna, kada marikwanang, kain banang. Wanang kail, mamit lang. Inak idayaban. Apay nga umay kami kinibadong ko iya barangay hall kwaraw. At danas ka na pagsasaritaan nyo, ijay. Ay, sus, naduktalan dan samot ti mading aramid may. Ala, nanatuyang. Ingkay ayaban ni Tata Badaong, taintayaon. Ay, kwa. Anya nga minti bagayo, aya. Basta, intayon iti barangay hall. Ala, umay kan ba daw? Magnata dito likodan ti balay ka. Pagtsik anaduktalan dan adata ti agiwarwara ijay arubayan da kapitan. Aglipas talaang ang mga nupagmultaan data. Anya, ay basol mo tayo tuyang.
Si kalaing tagsungbat. Ay di na kong babasulan. Alakit din. Umay kanta ang mga numakadlaw dakwarog. Sa sino di pa kanan nyo, mga tuyang? Tatabadong? Ha? Ay, Adda ka dita, Violet. Wala na. Ay, close friend! Jipot! Aglibas ang danana tuyang! ha! Ita, ipalawag yun no apay nga inaramid yung tikas jay, ija arubayan may, ken ija arubayan ni kagawad kunan. Ay ko nga main, Kapitan. Nagmayat-mat ngamin asut-sutilan dagiti ko kumaray. Ni Maribanang numakaungat ay na kaslalumsot dagiti matana. Nimot marikwanang agbus-busingar dagiti abote agong na. Anya! Ay, nagloko ka talaga, Marituyang. Kaya't mau, tada kami timapan agwara-wara, ija parangan yaw. Pare, nituyang lang ti akin aramid kadagingay. Di yung taglibakan, tata. Nakita may tinaramid yaw. Idarom kayaw, tapno mamulta kayo nga gasawa. Nalabos ti ugali yaw. Sutel kayo, nay. Anya, ay saan ka di amarikwanang? Agagayom tayo, saan ka day? Ay, uray syakmat. Agreklamo akmat. Gapo kadagiti inaramid yo kadagiti gamit me. Ken kastamutan kadagiti mulak. Ay, nagado akalukuan ngay nararamid yaw. Saan nga binanasaya at tikas jay, ngay nararamid yung adwa? Awan ayat ti sa baling aramidin nyo, no di mang sutil. Ay, kuha, Kapitan. Pakawanan da kami kumanakin ni Badungkap. Ikaray, sa anak to namang sutil pa ay. Basta di da kami kadi pagmultaan. Ayawan kwarta may maribanag, marikwanag, suray ko kumaray. Suray! Ay nanatuyang kantatabadong. Di kay kumangamin agaramid, iti pakadadaulan ti panaggagayam yo kadananabanang. Ken kagawad kuanang, tapno awan to ti pagpabawyan nyo. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo i MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Nakita mo di washing machine ni Maribanang? Adaya washing machine na. Inggatangan ni Kapitan. Ay, imbag man maray. Nagmayat. Ay na, makita mo lang day jay umapal ka. Panggapwak ko mga umapal. Ay, kano automatic ko naklang rudeng. Di oray man isulaang ti adda automatic na iti intero alubaw. Jak apalan. Kabailan di washing machine na tagluto iti pinakbay. Anya! Washing machine? Agluto iti pinakbag. Kunak mangarod kang umapal ka. Naidumduma day jay. Oh, anya pa nga iti kabailan na alutuan.
Inapoy. Kasla rice cooker. Wen ko naklangarudan. All in one. Nagmayak. Umapal ka? Wen no dala kwartak gumatangak matitikas jay. Oho, tila apalam. Kita ni antik aw. Nay, nakatugaw mo't ijay sirok ti guyabano nga agsilsilpaw. Agkuy-kuya ko ilangan ni antik kita, nanatuyang. At amin washing machine na ang mga ramid amin na trabaho na. Ay, kwaraw. Nangina ka di day a washing machine ni Antay. Uy, nangina Kat no nasurok a kwarta ti pinanggatang ni Uncle Kao. Ay saus, nangina mo tan. Isulang ti adakas di a washing machine na dito kabildatan. Di ko na. Apay, gumatang ka man. Agpagatangak mo't akin ni Badong Kao. Anusak nga agsida iti tuyaw. Uray no kastoy ang nabanbanuga ka nagtrabaho iti bangkag ko tuya. Tapnod na maurnong ta pagpatarimaan da ito'y balay ta. Apay anas ka na da ito'y balay ti ipatarimaan mo. Kit no marmarban. Igatangan nakit di iti washing machine. Anya. Ingatangan to pa'y ni Kapitan ni Mariba ng iti washing machine nang agluto iti pinakbag kan inapoy. Ay sigurado ang nangina da ita tuya. Tadamat urnong mo. Pagpatarimaan ta nga raw dito'y balay. Talaga di na kung dungdungwan ba daw? Ayun ay kamutin tuyang. Nagkusilap ka man ay. Dungdungwin ka tuyang. Uray man no, di ka digdigaws. Na, igatangan nak nga raw iti washing machine akas ijay washing machine ni Maribanang. Pangalak nga iti igatang ka. Gumurakan ka no di nak igatangan. Saan ka nga ilutlutuan iti kanaw? Saan ka nga ibalunan ijay bangkag? Kita man no asino ti mabisinan. Winay. Igatangan ka. Yaki day. Aguray ka man paray. Ay, apay paray. Amok nga gapapura ka. Dangamin meeting ko. Damagag man no, sagmamanaw jay pananggatang mo iti washing machine ni Maribanang. Da. Apalan ni tuyang ko kay. Nangina da jay paray. Saan nyo akabailan agumatang itikas jay? Nangina talaga, paray? Ado ti zero na. Ipilit ni tuyang ko kahit ngay gatanga kitikas di washing machine. Pangalan nyo nga iti kwartayo. Agbangbangkag kayo laang man. Uy, nga rod Ibagamkan ko na nga anusan na pailang tagal kahil. Di nan arapa apon tikas jay kangin at washing machine. Nay, kabadaw. Nakapanimid ka mo dito'y sangot ti Tersenak. Ay, problema. No pangalak iti paggatang ko iti washing machine nga ipagpagatang ni tuyang ka. Agpagpagatang? Uwin nga raw. Kunakon kat nga umapal. Pero may tiapal na. Di yu pilitan ti gumatang awan igatang yaw. But nga raw. Ay, Saan nagkano nga ilutuan iti kanak no jak igatangan? Kahit kasanungay no awan igatang yaw. Tatapa daw. Kaya't mau ta i-drawing ko day tarupam. Problemado ni kabadaw. Saan mo aluklukwan, kwaraw? Anya ti problema maya, tatapa daw. Dakal ti problema, kwaraw. Kwarta, ti problema na. Awan igatang na iti washing machine. Akas iti washing machine daan time. Problema aya day ta. Kabadaw. Andan sa may pautang ni kwarog kang ka. Agpapada tayo. Awan mo't makukwartak. Ang mamok ti solusyon day ta problema am tataba daw. Anya ngay, kwaraw. Tangay nalaingak nga drawing. Saan na day tarupam ti drawing gaw. Kailangan washing machine nga apalan ni Nana Tuyang. Anya? Ay, unay kan, kwaraw. Agparparikuta lang aruday. Ang awan nakpay. Kwarag? Anya day ta ido-drawing mo? Day ti washing machine mawantay. Apay anas kan nga i-drawing mo? Para kininana Tuyang. Ay, umapal man gatan. Day ti paglutuan iti pakbait. Iti bangir na. Diyay mo't paglutuan iti napoy.
Dayta tijak pa'y na-drawing, antay. Ay, i-drawing mo pa'y ditan anangin na dayta. Tapno amuna. Badaw, kaano da nga i-deliver di washing machine ka? Kaya't mo na makita yung washing machine mo? Adan? Saan ka nga gungit, ano makita? Apay ko mga agungutak ngay. Dayta, yung washing machine mo. Ayan na. Dayta ni, nakadrawing. Kitain. Anya? Dayta, yung paglutuan na. Agsumbangir da. Dayto'y may yung paglabaam. Na ikaw, pa dinanog na ngay. Anwag day ta drawing. Agoray ka man. Papanam to yang. Pang orko. Ay, sus. Malmalwon ka man langan. Tumparay kat madaw. Taray! Mapalintag lamang dito yung barangay hall, paray. Ay, apay, paray. Kamatin na nito yang ko, paray. Ha? Dawit na pangaur. Apay, anyat basol, ma'am. Diyak nga ron maigatangan iti washing machine na, paray. Ha? Diyan drawing, timpakitak yun kwa na. Saan namut akayat? Ay, di ka madanagan, takasaritak nito yang. Ay, paglamang ngay nga ta, paray. Aglamang kan, di talikuda. Ay, mapangurnak lata, paray. Ay, don't worry. Di ka madanagan. Huwag kang mag-alala. Ayan ni Badong. Ada dito, maray. Ayan na, kapitan. Adak, dito yung likodan ni Parinteng. Umay ka dito. Asos. Maray. Nadagsan ti basol kanyak dayta Badong, kapitan. Ay, di mo man dosaan ani, pare. Badong takaasimot, maray. Winmod nga minto yang. Ay, no saan nakaamaigatangan iti washing machine nga automatic. Di mo ipilit ang paggatang no awan paggatang yaw. Kaya't ko nga rod ti automatic a washing machine. Maray, makuntinto ka din. Tasi ka lang ti dungdungwon na. Awan sa bali. Talagang awan sa balin, pare. O, kita. Santo pang agbrabras. Na! Agam labkulat ka. Nagit mo, maray. Iso nga ibaba mo ti pang urmuon. Pare, saan naman latang nga ibaba? Maray. Ibaba mo ata ni mabutag ni pare ba daw? Ala, agawid tangarudan. Agawid kayo, pare. Ay, agyaman aking ka, pare. Maray, nabatim ti pang urmaw. Kukuha mo, kapitan. Sige, tayawid ko. Imbagla pagsongro. Inkarek dito ibagay. Asaan akon nga umapalkin ni Mariba ng maray. Anya man ti adakan ko na nga awan kanyak. Ay, apay nga minanaskan nga apalam ti padam a tao. Ay, naragsakaklatan no anya ti adda kanyak, maray. Kauwan Narigat mo't ngamin no pilitig ni Badong ko agumatang, katawan mo't igatang na. Saan na nasaya at ti managapal? Ay, wan maray. Damari ba nang matkan kapitan dagijay? Ay, wan. Nagkuyog damay. Mapanda siguro iya ilay ta nakasukat damay. Mapandaman siguron gumatang iti appliances da. Gumatang daman siguro na iti automatic nga appliances da. Sana kun nga umapal, maray. Agbantay ka pala dito'y balay ko, arog, papanan mi kanyanteng. Ha? Sa dino ti papanan niyo, Angkail? Ay, ibagatan dungaw. Ay, ibagam nga minan, tapno amo naman. Inak igatangan yan tim iti kutsay. Ha? Kutsi? Wen? At danton kutsi ni Anday? Ay na, kasta kadungaw ni uncle mo kanya. Oy, yung kayo nga rodain. Siya akong tagbantay dito balayaw. Bantayam anaimbag dya automatic a washing machine ko kwarog. Wang, Anday. Mapana ka, na bangkag to yan. Wan, inkan. Usarag, pato kay. Badong, kita dayjay, oh. Wow, kutsay. Ay, nagmayatin to yan. Akin kutsi nga ta. Apa nga, si Marda nga batog ti balay ni kumpare nga inteng. Bisita da siguro, Nay. Damot pare inteng kan maribanang ti bimaba. Kutsi dan samad. Winsa. Ha! Kita man day tabadaong nakagatang day ti kutsi da.
Agungit ka manin tuyang. Awan pa'y pulos ginatang mo para kanya. Mangrugi ka manin ako nakaon. Na. Oh, nangagmaw. Way, nangag ka. Nagbusina. Busina jay kutsida. Nagmayat adeng gaun. Nagmayang arad. Badawng. Apay. Igatangan nakman mo't iti kutsay. Pangalangay tigatang ka. Saan man natilay pagpagatang mo? Sika, tuyang. Ay na. Nagmayat ti busina jay kagat-gatang ako, Chime. Saan ka day, pari badang? Busina lang. Ayat ti mayat, maray. Ay, mayat amin aparte ti kotse, May. Amo ka nangina ti pananggatang yun ay takot si Maria. Ay, talaga anangina. Aya. Igatanga mun ani tuyang mo, tapno saan nga umapapal. Ay, pangalangay ti igatang ko, Maray. Amom, pare, no igatangam iti kotse ni Mari Tuyang, sigurado amainlabkan ka iti husto. Ha? Ay, inakman nga ron ijay ilay. Ingkamot gumatang iti kotse. Nagpaili ni badong mo, Maray. Mapandakan samot igatangan iti kotse. Ha? Adda nga ta igatang na. Amumlaang ngay no adamot ilamlamang na akwartana. Ay namaray, saan ko nga apalan ti kutsiyo? Taamukmat anangin na ti kutse. Naamiris ko, nga uray saan anabalor ti gamit mi kinibadong ko. Basta naragsak kamay. Ha? Maray, nangag mo day jay? Un maray, busina mo't anagmayat. Ha? Nibadong kumat day ta sumungad. Tuyang! Inggatangan kan iti busina. Denggam denggam. Ha? Busina laang ti ginatang mau? Kit iso lang arot ti kabailak may tuyang. Umay mo sublatan na pindo-pindutan. Sige man. Ay na, talaga dungdungon na kabadaw. Ay na, when Maray, mayat dayta. Uray busina laang ti kabailan agatangan ni Pari Badong. Ti importante, naragsak kayo adwa. Wan Maray, iso amanipod ita. Saan akon nga umapal iti uray anya. Tinaskan, naragsak kami. Kung saan kaming agbisain kinibadong kaw. Husto ka, nanatoyang. Isardeng mon ti ugali amanagapal. Tinaskan kat naragsak kayo kinibadong mo. Kung saan kayo nga agbisin. Ala sige. Duton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengag. Kapitan Inteng. Kawit tanto yang, napanog akon. Kasano ko maamabanog ka? Kat manulaang matinaimulam anateng. Napanog ang arunan. Ay nabadaong saan man aday ta kinasadot mo ti ipakat mo. Nasken ama imula ta amin da ito inalak asimilya. Tapno addawayam amakipurdiya intun bigat. Makipurdiya? Wen, ayaban nakakano ni Kapitan amang tarimaan iti kulungan ti baboy da. Ay, jakayat. Ay nabadaong basit laengen tinagbati abagasta. Iso nga anusam ti makipurdiya tapno addamanin igatan ta. Ay, makapasatot di kastoy. Kano aya bumaknang tamay?
Na alas 8 iti agsapa. Ngam nagimas pa'y latiturog mo si ka, Badaw. Ay, una yun na ito atao. Hoy, Badaw! Badaw! Agriing kaditaan! Anyat orasan! Anyat kinunam apong. Adain kaliyo akinabaknang. Nagsasaupay ang nakaturaw. Ibagam nga rodan no sa dino tinakay kalyanday ta kinabak ng apong. Tapno mabiro kak adagaws. Kinabak ng asasawan na. Wen, ikarik apong. Numaalak kibagbagayo kinabak ng. Sukatak taw, iti nginginain alungon ti daan alungon yaw. Ibagayaw no sa dino tayan na dita kinabak ng. Badong! Agringkan! Anyat orasan! Dasagam! Tuyang! Alas 8 iti agsapa. Kunak man numakipurdiya ka. Ay, jaski ka. Aberiniing na nga ay. Ay, una yan. Saan pa yan ibaga ni Apong tinakaikaryan ti kinabag nang ipatawid na kanyak? Ay, awanan na. Sayang. Ay, sardengan na. Ingkaki di mga nun, ta ingka makipurdiya. No, saan na kumarinig? Di ambok kita no sa dino tayan da dya kinabag nang. Agpampanunod ka kaday, tuyang. Kapay anak katugaw kalatan dita. Agtignay kan sigurado nga urayon na kan ni Kapitan. Masaduta ka mapan. Sa dino nga rod ti pangalaan ta iti kanan tano maibus ti bagas. Kat babasit pa'y laang mat dagiti natengta. Ay nano di nagkumangamin riniing itay. Di adan solusyon ti parikot ta, tuyang. Ay nabadong tagtagainap laang dayjay. Patpatyam kitdayn. Anyang ay tiyambaw. No podno ngay. Nga adan ay ikali ni Apong akinabaknang. Kayat nang ipakaamaw tinakaikaryan na. Babae ni ti tagtagainan. Ang tignay ka kitdayn. Saan aday ta kinabaknang tisang kaibagam? Ay sayang. Ay, ituloy ko ti maturog, tuyang. Ay, si Manny da ito yan. Ituloy ko ti maturog. Anyat orasan dong nga. Alas 9 Awan ka di pa, hindi pare ba dong? Kita nga awan. Sa ludsudong pala. Saan ka matabulag? Tagsalsalod sudak nga rod. Ang sigurado ka nga umay ni Pari Badong ita? Inbilin ko ba't ka ni Marituyang? Ay, amangan no kimaruman anti kinasadot na. Among matenday dya akong parem. Agtrabaho laeng no kay kayat na. Asinon nga ti kadwak amang repair iti kulungan ti babaw. Ay kat, awagam lang ang dakwarog akan jepot. Payat da nga ta? Ay kat padasam Nas ka na malpas adagos jay kulungan. Apay ngayon may kadito'y balay, chip ko raw. Kunan ni Uncle Kao, nga umay kaayaban, usep. Tagaramid ta iti kulungan ti baboy da. Kunak man nun ni Tata Badong ti pinurdiya da. Saan ka numatanapan ni Tata Badaw? Apay nga ikat nakitak ba't nga agkap-kape iti parangan da italim mabasak, chip. Diyan mo Wanya. Mayat ka, tayo aramidan ti kulungan ti baboy da. Sige, uray nakbe, tagpalusak. Aduyan ti gatgatang maribanang. Agyamanak, Maray. Maray, dajipot kan kwarog ka di kadwa ni Kapitan ang mga aramid iti kulungan ti baboy yo? Wen, isuda, Maray. Saan mo't ngamin nga imay ni Pari Badong? Wen. Aguray ka, Maray. Kasla ni ka badong matdi nakatugaw iti parangangan da. Wen nga agpaiso. Saan damat gayam anapan iti bangkag da? Naimbag laeng ang tanasabat ka dito'y dalan, maribanang. Apay aya, Marituyang. Ay napasensya kayon, Maray. Di mo't kaya't ni Badong ti makipurdiya.
Apay ngamen. Day talamat maturugan ter aramiden na. Di nakpayin matulungan ng trabaho ije bang kagmay. Apay, adda di yung nagkinaawatan. Ay namaray, namnamaan na nga main, ang matagtagainop naman ng jay apong na. Tapno maamuan na, no sa dino tinakaikalyan ti kinabak nang nga ipatawid na kunkwana. Anya, nagtagtagainop ni Pari Badong iti may papan iti kinabak nang anay kalay. Wen maray, hindi pa'y naminsan nga aldaw at tinagtagainop na. Ngamsakbay ang naibaga ni apong na tinakaikalyan ti kinabak nang ay katrining kaun. Madanaganak nga may tagsasaumit ang nakaturaw. Ay, tagtagainop lagayam. Apay mat asiniryoso na. Ay namaray, uray tagtagainop laeng no may papan iti kinabak nang. Patyan adagos ni Badong kaw. Kahit anya ti planaw, matmaturog kalatan. Mano alawasin aturog tinararamid mo. Ay, di mo disturbon ti panaturog ko to yang. Nas ka na maamwak. No sa dino tayan ti kinabak ng ibagbaga ni apong ka. Isulahangan ta mo kasolusyon. Tapno saan ta nagtrabaho. Ay nabadaw, no nakipurdiya ka kuma, di adda kumakwartam. Ay, sumardeng ka man. Maamwak lang no sa dino tinakaikaryan day dya kinabak ng saan kantong ikat. Awan latambok iti dayta. Tagtagainip mula dayta, Badong. Anya nga iti amaw, nadagayam sa bali akayak na asawang. Nabayagan ajak nakit-kita ni Pari Badong, Dungaw. Ay, kasano ang makitam, kat kanayon nga adda ija balayda. Dahil alamat maturugan ti ubraan na. Anya? Kasta ti kuna ni Marituyang. Saan ka no arom-romwar ni Pari Badong? Kanayon nga adda iti siledda. Kapay ngay? Ay, mga no na stress mo time. Kapo iti kinarigat ti biyag. Kahit agrog-rugi mo nga agbala. Ay, saan nga agbala ni Pari Badong? Adda man damagat. Anya dayta? Bak nang kade ti apong ni Pari Badong? Ti amok nalawa ti dagaday di apong na. Aya. Apay ayaan na sa lodsud ba? Kastoy nga men, tinakuna ni Marituyang kanyak. Idi na minsan nga aldaw, natagtagainap kanu ni Pari Badong ti apong na. Kat nadakamat da ito iti maipapan iti kinabak nang nga ipatawid na kenkwana. Ang sakbay ana ibaga na ken ni Pari Badong ti ayan ti kinabak nang riniing meten ni Marituyang. Ita, day talatan maturog ti aramidan ni Pari Badong. Tanam na maan na amay tuloy ti tagtagainap na. Na, tagtagainap lang, sineryosa ni Pari Badong. Day tangarud mat. Ay, kasta mat ti imbagak ka ni Marituyang. Anya tigatanga Marituyang. Sa anak agumatang maray, umayak laeng man agtambay dito'y tersinam. Abay, at dadakasan na pasamak. Ay, masikuranak ngamin amang kitkita kin ni Badong amat maturog laeng. Katungtam ngamin Ay namaray, agsubang kami laeng nung tak. Basol ko kanumit laeng no apay anaputod ti tagtagainop na idinapalabas ng aldaw. Ay na yan. Aging gayta, namnamaan na payla nga may tuloy ti tagtagainop na. Husto ka maray. Nala, agtugaw ka pa'y nga ron. Tamang halaki ti meriendaan ta, kabayatan ti panagistoryata. Check! Antuin ti pala ngayon paalam ka ni Jipaut. Siya kung tinangyag, taada importante anapanan na. Napangita ka lang, Josep. Itay pa yung urayan mi kiniangkal ko day tapala. Nakaturog ngamin itay ni Tata Badong kuna ni Jipaut. Iso na bayagan. Iso day jay. Aging gayta? Nakaturog pa ilang ni Tata Badong? Uwan ka raw. Sala ka no mariing. Numabisin.
Asino ti ibagbagam asala marieng no agbisaid? Ha? Ay, kwa. Kwa, nana. Mala, ibagamaon. Sa nabalay, niyan tiba ng lang, mati pang ibagam. Amangan no panunutan da chismoso chip. Ay saan? Si Kamot. Asino ti kunam asala marieng no mariknana ti bisin na? Ni kano tataba daw. Namnamaan na kanupay, ama ituloy tinaputid at agtagainip na numaraing. Anya! Nay, si Kamot day ta lumabas iti paraangan may marituyan. Sa dino ti papanam? Ay, kwamaray. Mapanak man makipurdiya ijay ayan damari ko raing. Apay? Ay, hindi pari ba dungay? Ay namaray, at ijay balay. Nakaturog pa ilang. Ay, si Kamot no kasta, marituyan. Wan nga road maray. Siyaklaangan ti agunggunay ijay balay. Sa lagreeng numariknanan ti bisin na. Parikot ko nga rodan no sa dino ti pangalaki ti kanan may. Awanan ti maisaang may. Marituyan, adda na panunot ko nga aramidam. Ha? Anya day tamaray? Anya nga ta no saan kan nga agluto iti kanan na. Ay, wan anya. No agluto ka, kanumlaeng ti ilutom. Ay, amangan no day tatipagnakman di pari badong. Inton awan makita na amakan iti lamisaan yo. Isi na kaon. Awan mo't naluto amakan tuyang. Sa dino kumangay iti pangalaak iti igatang ko iti kananta. Kat manu alawasan aday talamat maturog tar aramidem. Para matlakad na tada ito kar aramidak. No makasaritak ni apong ko iti tagtagain na. Maamwak taon no sa dinaw tinakaikaryan ti kinabaknang. Kahit no mapasamag na ita. Saan na masapol ng trabaho tapay? Ay sumardeng kan. Ingkakit din makipurdiya. Di ka mo't makawawat tuyang. Sikati saan na makawawat. Ha? Dita ka man langan. At na napatag apapanak. Sa dinaw ti papanam. Sa dino kumapingay. Mapanak agsapula iti panggadak. Saan ka pa'y mo't anak kalutaw? Ay makaamu ka matan iti kanam. Makauma ka. Ita'y pagsapa sa anak anang-dangan. Anay ko. Nagsakitan titang ko. Anay ko. Ay, sana pa na makaturog. Ay. Hindi pare, inting mo tinakatakder iti parangan may. Anya nga tatibagana. Ay, pare! Umunag ka! Ay, kumusta kan, pare? Ay, naamo ba? No sa dino tinakaikalyante kinabaknang ni Apong Mau. Pingagkatawa ka ngay, pare! Awan, pare, si Kamot. Ay, pare. Tiyan mo samit. Saan mo ta, pare? Una yan dito, tiyan. Mangipapain. Ay, already mo ibaga. Ang muklatan na mabisbisin ka, pare. Ay, mangan ka ngamin nga umuna. Ay, ituloy tatig istorya, kalpasan ti pandangan ba? Ay, kinapudno na. Awarin ti isaang me. Anya? Uwin, pare. Mano alawasin at turog lat inararamid ka. Aging gaita. Saan ko pa anamwan no sa dino tayan ti kinabaknang? Ay, may salati maibagak, pare. Di mo namnamaan day ta akinabaknang. Agagit kakit di. Tulungam kit din ni Marituyang agtrabaho. Tapno adda pagbiagya. Sa dino tayan ti kanlugong kao, tuyang. Kita di talikodan tiri daw. Apay, papanam. Ay, mapanak makitangdan kada pari inteng. Saan ka na maturaw? Saan ay? Kasanungay giibagbagam akinabaknang. Di saan man amatagtagainap. No sa dinaw tinakaikalyan na. Saan ka masayangan? Saan ay? Itaman pa'y. Tagtagainap lang mo dayay. Ang mga no, adda sa bali kayat na asawain. Kustaw ni pari inteng. Nas kanyag gagitak. No kayat ko ti romang ay.
Dahita ka na, ti kapatgan. Ay, agiyaman unay, tanakaamiris kamutlaang badaw. Ay na, tatabadong, aggagat kang agtrabaho, no kayat mo ti umasenso. Ala, sige, ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.